part yecho kugira ngu na wakabane ikirizana na nabo ababire nibenda kurya omunsi yabo Uganda orukwe amakuru tugine omburingwa no mbugufu kandi mbigambo na mbishani munyikirize tugacire muhurire details zago mumanye how it is going with Erias Lukwago. Iranga yabadde omuludi wa Kampala Salongi Asiri Kwago aleeteddwa mu kkooti Makinde mu kumyo bw'amanyi oluvannyuma lw'okukwatibwa by'okuyinda okuva maka ge Wakaliga ku bbalaza Lukwago kuva lyakwatibwa ku bbalaza oluganda lwe ne bapulidde badde bamunoonya okusalatwalira ku poliisi ya Kira Division gy'ajjiddwa okuleetebwa mu kkooti ku kkooti ya Makinde atuusiddwa mu biseera by'amalage ky'emisana ng'ajjidde mu mmotoka ya poliisi wayiseewo akabanga kyakubwa mu mmotoka olw'ensonga nti fayiro ebadde tennatuusibwa abooluganda lwe ab'emikono ne bannamateeka abo bwedda bamulinze afulumye bamulabiko nga fayiro y'omusango gwetuuse owayiseewo akaseera katono natwalibwa mu kkooti nga bannakibiina kye bawaga n'okuyimba ennyimba ezimuzaamu amaanyi. Mukoti asimibwa mukawulire omulamuzi Saala basemererwa akulira kkooti eno namusomera omusango gumu gwa kusiikira mawulire agakwata mu kulya munsolo kwe okumukumisanga ekivunaanibwa abantu babadde awaliza okuli retired Dr. Kanokiza Besigye ne Haji Obed Lutale lukwatibwa kwe yabadde agenda ku mpula za mpaaba eryadumire gire PDF gino Muhoozi Kaine Lugaba. You're charged with misprision of treason contrary to section 25 of the Penal Code Act, Cap 128. The particulars of the offence are that Salongo Elias Lukwago and others still at large between 2021 and November 2024 at various places including Nairobi in Kenya and Kampala in Uganda, knowing that other persons, to wit, Joel Wakaima, Frank Chiheri Atkunda, Haji Obed Lutale Kamlegea, and Colonel retired Dr. Kiza Besigye Chifefe intended to commit treason, did not give information thereof with all reasonable dispatch to the Minister and Administration Official. Lukwago obwedda alabikanga alumizibwa bannamateeka nga bakulembera Mirali Bigasegona Samalu Muyizi Mulino n'abalala bamusabidde okweyimirwa era n'obw'ensonga omuli nti mulwadde wa nkize alina pressure alusa era alina obuzibu ku mugongo akateekebwa ekyuma ku nsinga emabega. The cervical spine was operated with a metal inserted medical supervision by specialized medical personnel. Ategeezanga obulwadde bwe bulina okuba nga bujjanjabwa abasaba abakugu bokka e Buyindi ne Kenya. All these conditions were referred by the medical board of this country as only manageable by that Fortis Memorial Hospital and Nairobi Hospital. Ayongedde ku nti alina n'ebika by'emmere by'alina okulya n'ensula ye erina okuba yanjawulo ng'asula ku mufalizo gw'abalwadde ab'emigongo ng'okukobola kw'abasawo bwe kulambika. Allow him possession of an orthopedic mattress because these are critical for his survival. Yes, and the cardiac bed. Ategeezanga Lukwago balina omukyala n'abaana balabirira. Ayongedde ku nti alina emisango emirala mingi gy'awoza okuli n'ogwa Dr. Kiza Besigye ne Haji Obed Lutale. His counsel, actually carried the lead counsel in the matter of retired Colonel Dr. Kiza Besigye and two others, but it is one among the so many cases he is handling as an officer of this war. Olwo abaleesa ab'omubiri okubadde Betty Awolukyane omubaka omukyala wa Gulu City Dr. Lume Bayigere omubaka wa Bikwe South
omubaka w'omukono municipality Betty Namozi Bakireke era ne bawayi bakwatako ne balosa obulwadde bwa Lukwago oludda olwa bitusaba ey'obudde okuyitayita emiwandiiko n'empapula ezireetedde okweyimirwa Lukwago era ne basaba obulamuzi sabbiiti emu. After you have seen the body of the document, within time to study the document. Balira bwakanyiza ekyaluka okugenda n'omufaliso gwe ogw'omugongo omukomera n'emmere ye. And provision of orthopedic mattress, and that the applicant also needs specialized meal, these prescriptions submission that the prison authority. That they are unable to contain his condition. Byebitanda oludda olwawabirwa ne babiwakanya kuba omuntu wabamanyi ate engeri gye yakwatiddwamu ne gye badde bamukakukola duyiro naye amwongera kumutula obulwadde. Where he was previously incarcerated, when he mentioned that, they thought it was a luxury. And they advised him to sleep on the floor, which has exacerbated his back condition. Oluvunulamuzi awadde obudde bwa nnaku bbiri oludda olwabyo okubanga lumaliza okuddamu kusaba kw'okuyimirirwa okwa Lukwago era bakuweeko olutalo bannamateeka ba Lukwago ku Lwokutaano ate bo badde mu ku Lwomukaaga olwo ku Mande bakuma omulamuzi aw'ensala ye. So we can mention on Monday. Salongo will be remanded till Monday. The prison authorities are directed to take into account his medical conditions. Amaliriza Lukwago atwaliddwa eruzira mu bukuumi obw'amaanyi. Twogeddeko n'abantu ba Lukwago kuba dipulida we Medal Lubigasigala ndi mukyala we n'alongoza weri Lukwago yabako ebalambulula. Lord Mayor Elias Lukwago tali mu mbeera nnungi aguge mazima. Ayise kusomozebwa n'okutulugunyizibwa okutagambika. Ekkooti eragidde agende eruzira naye neegamba nti tutuukirire ab'amakomera tusobole okutuusaayo omufaliso. Nga pleader wagambye nti yes tebannamuta naye kati we can have access kubanga gyali wali gazetted. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu kulaba. Songa nkozemerire kandi eza Salongo Elias Lukwago akana omusango ogoliire agoba musomero bawe natwara omukooti ekireka balaza nandiherwa okuba nagarurwa nuko ensonga ezirikuba nizimukwata zisobole kuba nizeyongerayo y'omurunge oriyo natuliriza ensonga ezo n'omurwire ayine emishango ey'abandi eyarukoza ayine omukazi n'abaana abokureberera so nkimanyi ensango yaguma kingirwe beye ebindi byona biba byayemera kandi nosanga bali abanyakwineri emisango bahayireyo na sente zaabo nyingi because he has a legal farm emanyirwe akandi cooperatinga emisango nyamwingi atono sango undi abantu bali bahayireyo mbamanyo gwange gwakeroke nkyakana nubwaragoza gwange gwakerokiti egina iri amansonga bahayireyo akandi okubaneka nko kuwagamba medical condition ye komuntu umezibwe he's been not okay. Yeah he's been not okay. So aine kuba na aine rights zo kuhebwa ebyo kubasa kwambireberera amagaraje minhwaro yaba nahozesebwa abo kuba in Uganda you're not guilty until you're proved guilty. So tukarebere ngo umushango gwagwine koko obwaragutirweho mpaka court session zone azwireyo bakamucwera cyenyine kikuba kiriho. So nindirangu okumuha bail chikabe kiri important kurugero ko nareba nango mchara nabana kabigende bize hariya because they can take care of themselves because the wife is at home konka kwa ine mishango yabande yakutekwa kubana yo natambuza kimanyisa ngo ibyabo byakwemerera abo kujango nawe yabati ningashi
hakabe hariho ekikworeka ngo omuntu yaba nahoze emishango y'omuntu yahika nawe akagira emishango then hine ekindi kishemeye kuba nikikorwa konka kikureetera bariya rights zabo zogumiza mbohosesebwa ohurire then ogu nawe akaza kuhozeye nk'uko washimye kuba nagihoza nkambwe nekyo nanjye tinkukimanya so we don't know how they are going to go about it konka nyonko omuntu ari kufaha amagara nanye nani mushabira bail ya kandi muri yege turiyo tubazaho ruriyo no turora emsange ya rukoze ya mano hariyo gwa Dr. Kanokiza BCG obino murano wa lead council umusango guguma hanyuma yo mukiara kurugwa mangere ya Kenya rumanyino Kamatha Karua so nikimanyisa aho hinyini tagare no heru kutandikira ati wabe lead council no yembera umusango nkaguri ngugorogwa Dr. Kiza BCG no akaira kamazire umukomo kikeke kubanche yongera because sate burujja kura his last appearance ataije batalete bo mukoti abayitu akaire kona asobora kuba nagarurwa kandi bakwa nagarurwa yiwe umunyamateka wango sebere kuboroho no Karole nsongezo wazitwara mayisa kandi hatwe nakubakomerwe boko taro hatuno harije kubaro so kandi yakindi umusibita sokolereza musibe I think so what I've already nayo hatyo kwa hasiwe no bar kutwekero kimwe cyo garuka mukoti nkimanyisa it becomes difficult kurango kuwija wampolereza kandi hoza so nukwemera nkajanta bamuhe bail abo kwa tubaka provingire ngwiki yakozire ecyakozirwe ni wakikozire kwa kukigamba then abe nahorereza batahibe then kwa raheze kugira ngo umushango gwa mukwata ataho nabayine okusubwa then bari yabakaronde kindi kimekwa ncongerwaho otherwise ihanga Uganda naturiyongera kurushabira okugira abebembezi barungi only that me I thought that Elias Lukwago being a lawyer himself he needs no any other lawyer to stand for him in court konkana reba segona twasima meda segona ruega yamberireho nimba nimangona na manya so he can stand for himself no any other business there I don't know what he suspect wina kwetaga abarakwagike so barakwagika ensonga zawo zikagenda mu maiso meda dluga segona wa muroro mbiri yakutaireho kandi ensonga ali nazondereza nubo bunywanio and of which so kuranko kwekibaira abrupt ngwa mazima ngukibere nketagiso bundi ensimbi ngwa nyonyi nyetaga zitu ko kwemerere aine ko bakikozire mu buntu hakwa tukamurwana mu group y'abantu ababandize mu harukwago ikiri cyabaraza nyicakara akabari yo muharibu so nikimanyisa ina kwa chikozire with humanity habwa munywani we kandi amazima genyi no munywani wawo no kumurora ombwiro bwambasana buti kwenyine twabategereze Gideon Senyomo na nakashonshore cyako muntayi no murimo gwariyo nakora ikayizire jira ngaba kampente zireza kamukozi imwe yari to katumusime umukozi wamureba makeup artist warebe kinu wahani inchizongoza ukareba cyatera maje obeno manyango that is my makeup artist omchara Marion Katumusime twenda kurebe kintu nakikora ta Gideon you're welcome with our colleague ate mugenyi wanje wamwanjura Marion Odirota achate yakwanjwire konka akashonshoche no murimo gwanje yo muri wa TV West Odirota chalte ekiro mu Uganda wahenda urugamba tongere kushabira ihanga Uganda umuntu nakutezo bwo kwese ate washanga kanso bamukwata kanso ari nahorezo umushango bamutaho no gugwa ari nahoreza ate anotegatega turi yariki oria n'umunyabiragiro konka bamukwata n'ibindi kebyo ka TV West itwe erisho turutiro ukabanyamahoro ntukuba tukwereza ebyo binye byo nibishohora ebikorwa mu court ebikorwa byo kwerinda ebikorwa mbazire mbanyabuzane n'ibindi kebyo konka tonje kushabira hanga Uganda akwa nyamwazi yo hariho umunyabutegesha ngo toka akare you would predict ekira kubeho konka ati you cannot predict ekintu kija kibaho kigenda konkeje ne Uganda hati team no sleep omwatsanje taro kubyama no kuranisa buhoro no gukora n'ibintu kintu takusize tazo mukashonshorje ko mu rwanje nyine Marion ko kwagamba makeup artist abantu na mnonga batakubamanya abantu bo bantu abaru kutebekanisa na mnonga ekikachito mbagore washanga umugore ahindukire ukanga kumucenga ukashanga beta katukunda
atire mugawuni ariya natamuna nabaka Marion Orirota tulibati west tajatra muri bati Ndireje Gideon abantu kuntayisa amazina nko kumwamwaga gambere Marion Katumusime konko binjo bakubanka Marion Makeup muri Mbarara umurimo gwawe cyonje gushoboraho na munonga terezo gwatiyura tureba muhimbo ubuzima nkibasika umurimo gwanje no murimo nko gundi kuko kwimuka mukasheshe ukajya tukandi onde business idea ukarunda ukora makeup ukashoma ukatanduka ukazo mu field makeup nabinje kiba kwitanira hatebere binkabagore abo kubato umugore atakashora tine makeup of course nabakwisire abinja bakwiza onka mu office yanje n'abantu bagira ntwenda makeup hazomboneze bibutsingira yo gukora omubugufu mwene umugwawe no describing nka Marion Makeup ninga makeup artist okay umurimo wo kuza kugutandika oyo no kugushomera akagutandukota na munongo ogwe umuhereze muhimba buje nabasagwa nareba abagore ninga nareba abandi bari no bakora abataye babo ikitagise cyo kuzo umurimo wo tukweta gisabinji chamani no ine kuba no gukunda bo kuba tukakora ikintu cy'utarukunda kwimuka ngo tunyona buri umurimo kankore makeup ushime kuba no cukunda cyo kubanza ko kucukunda waza kucishoma wamana gukutamo nchirjera kare hati nyonke muko mukasheshe nkashoma konka nareba nti ngunda makeup munonga nagenda nashoma makeup konka tishkweta gisabinji konka nota munonga wori mu field oyine kugenda karara heru oyine kugenda karara no mugore oyine kutambura kargo muri Mbara kaza heru tugukuteganisa konka no guteganisa mbugufu umutiyaye n'umutwe uguru kwata munonga kwego ukuntu kutwara bwireki ari hishomero abamabe n'amashomero nangwa na nyino idea yo kutandika hishomero umbire bo misho abo kogesha hanjyo imbere barebamo abo kubana citagisa cyangwa ine kuboine products ine kuboine abo kubaraza o ine kuboine space impango nkebiro konka tarwa hare nyine idea yo kugira ngo utandike hishomero abo kubana ndabantu beshitanire munonga that means okwega umuntu anasa kwegera meza abiro kwezi kumwe we myaka ibiri ya ino mutego ayi hatinje wo kujankani mbukunda 2 weeks 2 weeks no zo business 2 weeks no zo business senyo Gideon nije wa Marion nayiga 2 weeks ebukwato nishimo kwa nyine biya ebukwato no birebaha kwato nangwa byo igishati ngakugamba ngo nabigezayo konka oshime kuba ine powder oshime kuba ine foundation every original abuka baba mu bine skins sensitive waza kumita heavy abrasion skin no chisha oshime kuba ine original products ineza concealer ineza powder palette ineza foundation muno koko kubereba ebyo natwaza mu kubara naza kutandika 2 weeks zanje nazeganye no kutunga original estimate capital neyazinga akache mnongo shima kuba ine milioni 2 echiche nka as a starter shima kuba ine milioni 2 izuba ryariza kurenga nko kwezi nko kwiki intasia ikaba makeup artist intasia nko kuma business buri customer kwiza tukumutwariza nko buri umwe ntokuzarivemo nabamwe nar munywano wawe ugira twari munywano wanje reka mutwarizenti konko koso muno ina honka nka standard prices zo kumanyangu umugore na metron weye budget neji umugore na ba maids bana budget toro murebe hinari yo ko hato umugore yareba Marion Makeup naenda kwije njate wakwije wa Marion at least cyo kutankiraho startup age startup yesente estimate arikato zigamba teza estimate hagati yezina neza hagati nagamba estimate umuntu nakuzaje nyonka kureba no gambeze nizo nyine so estimate injira umuntu okakwatagana yanyu mushitame n'umuntu mbero ubuntu mu business so nagamba range umuntu nakwizaje ati nyonyi n'abantu banja kandi nkakoreba izena na ka video ke so mweno range nanda kwenda tujye ko munonga konkizo bari yaza kugenda at least akwa kashosho cyaka no mu rumu rwanje twero gwari natureba ngo ubuzima umwikisibire katuheje kacerezo kwezi naza nayiga then sit capital yanje milioni 2 nasitunga at least mugambe acishashe mufana atasi at least hati range kare kankwera kwezi wambuza wikisibira abo ko mwikisibira abagore babaho weekend so kankwera kwezi let's say umkwezi kare wabire fair munonga kare katugambe wiki okwezi tukuri mu wikisina kare katugambe ngo rwamukago ino mugore kare umugore mbara cyatana so milioni 2 sit capital yarjere
so akashoshoce n'umurimo gwanje yo muri wa TV West amazina nsenye Gideon twine Marion nakora mu rumoki no kutereza abantu abasigaza eminyeto baserebu nkabasita Charity na barake bamwe bari mu studio umutya kuzo mu rumogo atekateke kushanga buremezi uburemezi nanga bukabe butari ubwinji konka nyonkanye kinkugira nti ubwinji mbani menshi nkumanyisa ubu mugore tukugira ngo nayanga kushashura biyaho ibintu byembaga no bumanya na maragana miliyoni emwe mwahiko field umugore nabamgira ngo HGC manye iki decoration manye iki atom process ejo oshanga umugore nezi yakubikire balance atazine kandi mbaga ke kukoso bya ashika yahwire ningo tara ni mushashura kandi niwe nka makeup artist no ine nacho kwenda process center za so shanga mazo mkunyorana ningo mwentambura oshanga wamukareti kandi mwabe muraganisha ishate motoka yafu mukompira nizo zi challenges ningo moshanga yakwe sentence wamukora nka friend wawe konka washangaye ibintu byakusinga man zo challenges kabe stari nyingi konka ni nyingi waza kustom on business abira eminyeto abasigazi abatakwenda gukora ubutkusibora eminyeto aza makeup bayizabona abasigazi bagikora n'abasigazi njyano reba aho abasigazi bama ba keifi abakora aho cutting kishoche hair by Jero na kurishoche njyana ndekateka inistekateka shokora na makeup no kugira ngo hateberebi umuntu akagamba makeup ikanatekateka umukazi konke myete byokwe inkwenda ngo muhamani makeup no mu gundi umuntu atari kugira ngo makeup neko wabakazi ni ukakigendera habo kwanye cyakareta kuza kushashura rent niyo rayishashure niyo bills nizawe na mnonge myeteri above 20 and plus uine kwebereramo kumukashesho kateko bongo kamanyangungu echeche byo cyaranda byo namba yesimu yanjye yesimu ndi 075 167 3636 nyina na MTN it is 777880737 Jigamuru nyankore mushanje mirundi 3 nizo mushanju 88 0 mushanju 3 na wano nyenda ndi Fresco building room 40 inyuma ya Karabashkari ujo bakora nizimba kora abagore kandi nyo nkwata muki abosho ngakire ndaza abashahe mundacika 35 ibigambo wabihora ekikuru ombyona tukore byono museje konka tukore Bishop Tino Mujenejo aje umwana wawe kubanza gira kasente sente mwezo wozi no muntu nakoronda to kwete gukumoroda no munywana nakoronda no tari munywana nakoronda so sente Kora kasente osirike eje nekigambo kya Marion katugaruka mu studio lake na Charity baguze na program simukana sigansenye mo Gideon naho mu rembo rwambara Well done Gideon wabare kumanotiretera abakozi I love that woman so much na chera nojo tkonkiwa mukazi we ibyo wanyu nije ninga tije I like her for like neutralizing emirimo yakamango kuna balancing kandi customer care is 100% takufaye buri mukoro buri muto kandi ebyoje binabyo ni wari kubikoraho in any case nakunda umurimo gwe yeah very much mbeshaho ntwongera abo kiyabo nkitaguzo mukahumuro tukagaruka hatwine mpapura z'amakuru nazo tukakurabiramo twagambira no mugenyo w'utwine bita ba Swift Initiatives Limited bariyo mbaturetero mwore ko muri rembo rwambara na kutandikana ibira 25 byo kwa mukaga mpaka ibiro 5 byo kwa mushanju omucayi kaceka nagambo mworeko no manye kindu kumanyisa okutaha muno 10 ahawo mwana kandi 12 ahawo muntu mukuru nka Charity na lake kasangaki twazo mukahumuro tugaraka program ekiri sisimuka Uganda
mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Alright, ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira program chamukana sente Razak Banks the truck driver mvugiwe pango ni mbanaragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunecheka otima yangu akasente nikabaka aragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo muhanguzi witu werizoba. Hello. Yes, hello, asibo tasebo. Amazina ganje ni banyete Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westi. Joni kuleba live. Oriono ndeba live. Yego. Nibakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Mazima nazanirizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Mesaji wajirebire. Kare. Yaragaramu. Wandi? Amasomero katakura feeling. Eshatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. Orwo kubanza chronic diseases nk'abantu abine diabetes, abantu abine HIV for long time, abantu abine cancer diseases, abarya ari nanka chemotherapy ababo mbere yaboneje kwa man go kurwanisa ki go kurwanisa ubukoko oshanga baza risk yo kufuna chronic ninga UTI. Ekindi nabantu abaragitungiro they have a risk. So long as orarwiriho UTI you have a risk of getting another what UTI. Newa mu ongaje manisa ngwayo wajihire it can that very source can again what nebasagarke kwate abo kujangwe ejo source. Then ekindi ni age abantu abakuru especially abakazi abariyo menopause twareba ngo menopause kuba ko menopause barera kuzomice wakurera kuzomice levels za estrogen hormone ninga shintegeka mubire kweta estrogen echendera kandi ke kuchendera what happens nanka pH ninga shikuria acidity hinduka. Orwa mkaga preparation yawe yabandi nihagira ucyakutama obo lya kushanga umutaka mazire kabiri ukashanga ngo bariyo ni renovating akarina. Bariyo ni renovating ngo furowe kanga bariyo ni bajigarukamo. Umuntu yatekamo billions of money yastekamo konka just BRC ya miliyoni emwe ningashi aha hari kuzonka BRC ukashanga hari kuzonka BRC nkishatu ezo zirinka miliyoni nkishatu zimwitira furo wayona nanisha aba engineers abarikoresha bezo kugira ngo client yaje ati ateze sente mazima ezeshe shitimba zaba nyingi reka tuzireke tukikoze sahigu utakamwikiririza akuba nyencha kare kora college of flower ekashishikara ninge kaza mu cracks niyo baraje ngo to kumanya kumbeka. Empaka zo kuronda muhinjo rakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne cha sirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda.
ya nehindura chimwe omunshozi no mumpanga program ekirisi simuka tukiri chobutungi charity hamwe na lake akiki kasangaki kandi tuija n'impapuro z'amakuru bitandi hace tuija kuba tugaruka n'umugenyi witu kandi utuyina amatsiko ngo yatushikire oguno mushubuzi w'amani kandi neja kuba natworeka uko imyeto yakubasa kwetandikiraho emirimo n'iteka nk'uko mutsigazi inoku yashitandikira mpaka kuza kuhika aha myaka eji, so he has the experience yo kumanya ningaho kubasa kwata okugira ngo hike okuba aha mushubuzi w'amani ningashi omukozi w'omurimo ogw'amani omwihanga tari ndijo n'omwami Kato Gerard notuje kwa twina kasheshaka okututangaza ku minyeto yakubasa kwetandikiraho emirimo oyire hecho twaza kwirukanga turebo rupapura orwa the new vision in the budget government releases 56 billion Uganda shillings for LOC elections after an 8-year wait. Electoral Commission has kicked off preparations. Yeah, aho niho twaza kutantira bache persons LC1 local council zezo zona tuza kuba ntibaterera akaruru kandi esente zahereze kubane zishohozebwa. Ganda makuru garmu nabagira nti Arias Lukwago charged with misprision of treason. Ebyo byanchiza amani kandi kutwikaho nanye mbishoma nko kubiri konka noja kwa nobishimano byetegereza wahisa kutunga explanation zabyo omurupapura orwa the new vision akasheshekera izoba rebo mushango gbatire ahari former road mayor for Kampala Arias Lukwago nubwo gurinkahi then ahandi bakoreka nti teacher arrested over beating student to death. Tingwana waya muterata ningo mwana gabwa inebirwara byede no shangota kucimanya kuwa muteraho kaco bundu gwahwamu beitu ninjangu abashomesa twine kwa ntwegendesereza volume ninga shobhango obwo kuba no punishinga mu omwana kitakarenga kandi okashanga yahendera fire or in the name of disciplining that child. And Bajangu, is your business ready for a slice of UDB's 422 billion shillings? Ezomba kwamba sta omu Uganda Development Bank, yeah, bakubuza ngmen business yawe ready kugira ngo basakuzo yakira kasente obasegumza muno okora emirimo orukuyambwa ahari yakwa kasente orupapura norwa the new vision. Ahan bakoreka bride and groom expo abakoreka the one and only Matembe Miria. She's bringing here her 50-year marriage experience. Oh God, chewunyisana yenga chitufu emyaka 50 mbushwere itene emyaka mshaja mwetu akajishize. So oja kwa norewa experience che nka omuntu owamano mwihanga ahabwe emyaka 50 ombushwera bindi majango aba minister no shobomuka waba MP omukano jabiriza, but she's been there for all these years. So ntwenda kureba what's the experience, what has she like passed through and how has she accommodated such kugumaryo ombushwera emyaka ejo yona. 10 years of school pay. Do you know school pay? Iwa bakshashira fizi orukozesa the other line number. It is now 10 years down the road. School pay erukutwera mbajang from queues to clicks. Ebyo kuzakutera rayi na banka ngunoshashura school fees apana. Ebyo bakabimara haba school pay echo rukora no kuza omusumu yawe okagena no following those prompts, then okata muri number y'omwana ekakwereka izina ryena n'ishomero na class eyarkushomamu ahasigara sente zigenda bank ekora na naha bakora na bari abakora na bari abatunga sente kandi otatungire any inconvenience. What matters is having money on mobile money or Airtel money. Yes, ahandi they are saying ask URA Commissioner General tackling cargo misclassification. Of course, I want what you in business. You are kushira kwa natambuze bintu basa kureba
classification z'ebintu ebyo kwa no tambuza so bikaba biri bihe aho ni bigenda nabiha ubona umanye ngu byija nko kubishimiye kwa ni byija otherwise mbakoreka over 160 tenders aho basa kutaka sente kawe kache deno kihamwa kandi kinji nayo ni business so basa kwiruka ngo tungora papura rwawe urwa the new vision noja kwa no bitunga harimo kaba National Council of Sports harimo med surveyors harimo inspectorate of the government Ministry of Energy, Bank of Uganda, NSSF, URA na hand hinji na mwecho inkushawango tungura paproru you can also like invest somewhere in some katenda and you get some profits later in the mix bita hasigara urupapuro rwa the new vision no rwa shiringi 12 zonka rutunje noja kuba noba updated in each and every thing that happens here in the country and outside of course urupapura urwa bukede na rweri omukatare abwashiringira 10 bitu ekina kubeniye nangu twihe yo munonga rake nitkwate na World Cup orebagaye nakubuza muri kiga tulative wasneinda akanensonge za World Cup na muno we kuletiro bukede utaiferwa kirokenu no utayinezo blood wa Kampala aranga yaslu kwako batuma kumalisa World Cup na muno benya kurugire mu mizane ikizainebwe ekiro ekya ijo timu ya Ghana itirige timu ya Panama goal 0 akande omu World Cup egeriyo negeno maise 2026 timu ya Bungereza England jabire ine Croatia tirige goals ina ahari 2 Harry Kane tumuroraho dakika 12 na dakika ya 82 yes Bellingham dakika ya 7 jabazana England abene no bamanya then Marcus Rashford dakika 85 ukurora batera goals ina ahari 2 Baturina abuna musano batebire Croatia gwa goals ina ahari 2 akandwe tugira bukede hatyo sobole kono manya ebrukukiraho timu ya Portugal hamna DR Congo nabo bazainege umpiro murungi muno Jo Neves was worth a watch by the way nwate biro Portugal goli yabemo akande hamuna Wisa tebere gum dakika 15+5 nawe abakora draw ya goal ariyemu umupira guzanwe gikirikijo okuruga kuno mu mpaka za World Cup mwaka 2026 akande ebibyona nebindi tosomere ko no ferwa habokuba TV West ntubatoro kwereza updates kandi mukaire nuko kamu na Radio West nabo updates zona zibaziriyo ni mpire gento ajikwereza live radio usobole kuba no manya ekikope cha World Cup ngo kyatambura akandi cyo mwaka gune 2026 abamembe buze jempira bishimanya biha ejempira nebaho omwe inobokushangwa zo shayi mwe mwabaziyo inobokushenkominje beneza ho shahina then hariyo za shamushanju za shayi 10 zo mukasheshe 10 ogwendi we are still watching here babuye hagati obano Uzbekistan na nebindi you know so waenda norara noreba yitembe turkwizira hano sai 12 zinga mpia neberiyo negena maiso ogumguriyo ngo kujya kuhosa azinze yes so na wekyo to semene kono ferwa ukamanye ko no fo munsi akande na muno mbyemezano no mbyemezano ne gaita ensiona mizano ne gaita ensiona akande inganda na mahanga tubaza tugara rubaju emizane tugaita akande tsobara tubabamu omunsongezo ankore kapo kazirebaho did you hear about it? I had no rozire so ndinzere no gwa kyamukaga kujja kubakacheka nabonye nangorole akande nuko bintu bigena maiso ku kwantu baterera bishko kugeza aho kuzanozana naba yakanga nyoni zane na banki haruri ne yokurabaho echai cyane tureba echai cyane tureba kandi bakiti hati nyoni ndabaho hata hono ryo mnambi 5 no ryo mnamba 8 angisikira harokura baho aho nkayaro namba ki hano
When nasi muntu. Anyways. Mu intakala zotandole. Ukaba utaziruma. Ukaba ntaziruma. Atorokora. Ati abintu ibyo kutabiyetekereza ko. Ikandi hati cyo naburuza ati yoze unani mbuze kinkumanya. I would have just told the audience that you know this guy he plays here and there but I was never around. Yes. Nyondi defender murungi muno. Kandi mukala ya blue mu intercolors. Busa Rwanda buhoga. Nubono yesiga cyo ubonako. Nganicereza. Twaza kumura baronjemwe bituntu bijusya ngo twinaba Swift Initiatives Limited abaremba kuretera umureko gw'amani umurembo rwambarara aho mucayi kaceka kutandukana ibiro 26 byo kwa mukaga mpaka ibiro mukaga ibiro 5 byo kwa mushanju kimanyisa ngutsa kumara wiki yona turiyo mwejara byo rukushuma kazakaceko kagore cyo kwenda aha kasente kaco karabashubuzi batari bamwe na bamwe ukarebe bak producing ukarebe bakushuburo ukarebe bakora ija no mwana wawe abo kwa nawe naje kuba natunga umushago kufuna ebyabana batungo myanya nkeje yo kushohoraho arumza bouncing castles face painting semanyo yakatolize nkayo byona za sakas zire zo kwetora nkankarana nenkikuru nengurisa nazo mu kuzikikana zo zinorwa nazo zizam ukutahamwe shirindira 10 rwonka kandi umukuru nenkumi 2 10 rwo mwana then nyona rake kasanga kina no mucara ona ndi nambamena nabandi abona bashirinji 10 nakasante kace mnonga but that is on an everyday basis utakaja kunoza yo hata then wagaruka nchakare tukaje kunywa abazembe natire yekibiro no beitu abantu abatukunzire mnonga ugomba turetere mere konkeji tukanyuguntu ko tukargumu okutura hariye ibyo bitwetorire byonka you will get in contact with that person who produces what you want. Eche cyaro kushubure cyo turano ende cyo takabonaga noje ko numure watutunu nawaye mwe namba Yesu then mugumize mun mukoragana handa hace. Kino mjenyi. Haro ensonge kira kuntu harayo. Bwire bwarwe bajyaho. Watandika. Insoba mpora batakundora. Tam. Ndennika ngana iwe. Akawunya ko nukakira kutwara nyumba kuli gutere asafe sumu yoro saga chingire kaka asafu nkakagambira hambeho konka kangu musereze aho mukaira karugarukaho kaire ko mugenyi ruriyo notorora TVS nehinda program sibuka akantalionde nondi omnyero kato Gerald omusubuzi kandaje kuba naturabera mu rugendo ruwe ayongera tware mu namani yokusikira ibintu ko kubirwana birubata namuno mukaire kanu nambere misore yongezibwe aha bintu tutabimnabemo ayongera kwereze amasiko nayo ruriyo utinire kuba notandika osobore kuba notandika mukaire ngo kan tujya kwa tumuyini mukaya ko mugenyi edakika nko kuruga hati ubwarabatu kire nko tsobole kuba ntandura nawe ayongere no kuturabera mu kutugara mu amani ensongeze ibyo busubuzi nko kuzurwa zitambura no ba charity abantu bene nyowe business so gikora no suburota ensa uyo mcheri no gihe ngo mibiri I know ngo guza butogiye ho rwatanu tinso gikoreke so Gerald naje kwa hano zo mukuma turiyo tujiko tun kajiko kamwe ka buto ka kabiri ninga kutuma umukopo wa sukari abantu bamwe babiranke byo kushaga bit people have done businesses kandi nsagwa ntwero munyeto ukoreba hiwa kubasa kutandikira bwo kuba nitwe turibinji mu ihanga Uganda konka bacirize yo kugayemermo kandi abatandikira barya bamana butukureberaho that is how they started so inspiring ruwangire kuba no utandike ibi byoriyo nogerega ukozirehuke kale gambo tikintu nkikora iyo yatandikire heki turiyo ndorora no mu gwanje nyumwe baziya abakurebera imbuga bakiyerera amaju bakatera imicucu bakajya kumangarebe kaje ndagayi wazirika akuko abantu mucyaro no batuterera bagira iwe ko rimbarira tondondere uko murimo ati hino wanteri atanamgira ngo umurimo guriho guboneka yambuza ati twishiwe no gukora ki amja ati nyowe ni ndio munji yo muntu yamjango ngo niwe tokora mutoyiwe ngo nawe yambuze yamjira ngo iwo gwatoyi obwine najerega mugenzi we nyowe gitinso gikora tayine nekeyineho
kandi eki nikyo kirikutusobera omurarwa batanke kubabiyabiha babatasha mbine turukura polisi aberiyo neyora barabaiha ngwinye muje tugende manya nonka za UAE United Arab Emirates handi mukoku batanke kubakozesa nege mweganya ngo bundi tumwagikore ichoza muzatsunika hebye nongo mwenda bakaziba uboriyo nojerebwa ubori yatandikireho iyu neki rundi yatandikireho chogereko katumurisha kwantu mwakiro mjenyi wetu program ya Sisionka. But do we usually succeed in kusingura? Yes, hari abantu abuja bata abakusingura bakabirugamo kashamu tuyagaruka museje completely bamurayiza. So hati ko kushanga ngo ebe bya nagambo byayanga nibo kwitanga icyo ngo rehab. Timo ko bashito mu nyango rehab. Ubwo no mwanya kuba kutamu bakakurindiramo bakakwamarwa gapimire bakakwegesa Bible bakakwegesa bitare bindi bakakweza kwandika ukebwa ki leta muka diversion konka service ejo itongihangano matukagikiraho yego imyanya mingi tayine rehab. Okay, because tucharwana no kutamba umushija ikirukano HIV cancer tubona tuenda turwana n'abakanza ngo batafana n'abachara bakuzara rero twaza kwase billions sente koramo abakorera n'amara so konga amahanga minja gatungukira gushanga system zabo ziri mature nushanga binisura rehabilitation centers nimba kutwara n'aba bantu bateganitse benjaga ameronje nebinde bitokoza bwonko bakutayo bakwebesa bakushombese bindi wakuruga ubugori pasta ninga rugori umunasi. Okay, hato shanga wabirugaho so rehab niyo yahabuhero yitwa kutwara mu abantu bakambaretire nyo umcyara we nyo umutabani nyo wenyina inde bingu basa kukorera umuka ibyo basa kumwanda mwireza hari na nishoka keje numanye cyari ikintu cy'ukusingayo. Okay, hatika tugamba amazima abantu abinje kusinga munonga abacara ninga abashija baza kuza kunywa amaru bagabarenje ne babije bizubu bya family omukobwa abanja actually bishabwa mutatukiza kutagira sente tarebere koze abwa shi mutatukiza kutagira sente itwe bahi abacara mu cyaro tokumunga butinyine sente ngo yakwikiriza. People don't believe ngo man cannot have money nimbasa kubona ntinde sente so shanga twine bizibu ebyo kushanga ngo oyegwirensi yona kahe ta mutogwawo koko zo mu kitanda oteka roni ya nanka oteka ko baraguze nji yawe abana ne bahumuka sanderije ozo mu kitanda girati bujesha hato umuntu ajya twuka shati ya amane biro bishatu ndabyamira azahari akinaga yakagirasi agwejegera ari ko mukashishi ari imbere rinzi nyenza karati batakatireyo arara tungu so hata kumanata yo nata yujangwa mwena araraje so man twanda kuyamba abantu cyo kubancabyo no kugira ngo makage tukutura mu charite tubanze twetegerezingane ngo mushana wenda nawe rwasente umushije no yenda nawe rwaki nawe rwasente fizi nebaza kugeta nebaza kubura konka ko kubura fizi no shoti mwe watu wafa so it's number one social support and understanding umaka ni number one utamara watu bagaga nabona rwasente no rwasifize ubureza mara ashama rwa kusina nzenga umutwara ni kuteka hanzora rogwejije ngo fizi ni bende mutwara kinana neshatu fizi ni bende mutwara kinana neshatu ngo mutwara kumwe ngo yabuta so mutwara ni gubora shi hata hono tukutangira hato shanga twetaga mutwara iko kusantereke kubatuntuza no tikuja mutwege mu kutuntuza niko turire kubatuntuza because it is two way
yes so echo ni number 1 so omuka abantu abo yetorwire abantu bagira obusinge tureka kurwanizana blame kweguza ensiniguru then ukashanga omuntu ebitekateko byajukaho okubyama kwarema akashara makenda ngo amwijegere akashara makwenda ngo yeyebese bizibebi atandike kunywa maro echo nico kubanza cya kabiri umuntu kuba yagire hari abantu bakuzayo ahabwa kakungu na nebiti birumu kuma kutwantureba na Arsenal hano manya wabo ine Arsenal ya ukarabwa muno ucupa bubiri amani gaba minji munonga so shanga abantu bakuzayo ahabwa kakungu then bijangu echo bajabe ni ngo umuntu kano turano bw'umuntu no kosa social circles so social circles ni mindset kora abo ryo mucara ubwo mushija wabo nazo mu gihe cyo then waza kurondishe waza kurondanye nabagambe nawe waza kuronda best man by the way to respecting a best man kusinga no respecting a best man kusinga mwane sindo nana gishishe so kuronda abantu abo kubasa kugamba nawe kandi bakamuhoza bakamuto mu kindi kugira ngo tiyajata tiyarenjero otaferwa mama niko kusema kwa na jiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukuba nayi wakane chito chikoka kandi suka buri kubana aribo mwana we nana isuka umusayigu ya jiro miso gukurikana asesha abukurika nk'umwana wa jiro miso gukurikana kwa kina akora utaka ke wakandi suka mnyaro wanje mari kujanti activist ni hinda buri saha emone chweka zo mu abazi wa jiro miso kantandika kuri jimonoka isuka ni isuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kanu ni VJ Rama the fantastic mafras tura kwa ntu makani mbera buri kimwe cyono kwa ukoze rebati ekibi ukora polisi no jiro miso nukaga no njya koreka unotina munyoro wanje ningamanti ekitu cyoka akotene kwa no kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty ukwenda kwanjira umuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduka ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa na chemba guiguga na cha sirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ota izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda.
shiri aha program ya sisimuka akashonshore ikintu kigambeho bitu akasheshekeriza ngo twakwanjurire umugenyi witu no mushobozi wa mani omwihanga ritu Uganda kandi atandikirokwe akija mpora akahika haho yahika ikimfiteka ngo akatandiko myaka ye eyo bunyeto niye shonga bwenzi twamurete kubasa okutworeka emyeto kuyakubasa kwetandikiraho emirimo. Yes, then nabwanyuma tukabasa kureba hitwagariza bitu on process nitwenda tubanze twatunga omurimo ogwaru gukora ombigambo no mbishani then tubone tukakase ngo ayino bushoborozi obo kubasa gamba aha kitwamuretera akasheshekerizo bantari kwitabwire reka tubanze tubirebe then nabwanyuma atweyanjurire then tuze deep turebe akatandikata namara hata umunyeta kabasa kuchikorata ubundi nawe akaba umunyeta rwese msihanga. abakunda kanyama embera neberi nkejo ntuyenda kureba ko ari kuba nakitambuza. Oh gosh, mwenda kutisamira mu ruturuturu nkoro ego nubwo murimo gwa gukora kandi nareba ine embuzi yona abamwe no shantu tandikira nkoko mu kugura za kilo na nezindi konka kuza kushikaha mbuzi emoka zari byo speed kanoshangu skill yaba too much kandi ibintu byo kwatara muno shana byo n'ibintu bikuru munonga omwami Gerard Kato okorga umurembo rwambara turarje ombishane ebyo na numurimo ko ariyo nagukora ndija kubantu mwakira ayongere okutweyanjurira nabwanyuma turebe nshonga we nazitambuza ata ubundi akahwera umunyeto mu Uganda agire cyakubasa kuhindukaho sebo ukwenije twakwakira nakiranya bo amazina ganje ndikato Gerard wa Uncle Kato Muchomo Point. Uncle Kato Muchomo Point nashangwa umurukatete yes umurembo rwambarara umurimo oguturu gukora turi abashobozi bembuzi turi ababaji bembuzi turi abakosi ya Muchomo turi abagoyi boburo turi abantu abara kusapurayinga kachumbari n'inyama ikarangire niyo kizi so nibwo murimo guturu gukora umurumbarara kandi gubase kutubisaho. So those are the two categories. No mwosya na twosya inyama kandi tugarika tugikaranga tukaramba guturu kugamba okuru nyankore inyama ikarangire boil etari musupu konka etari mu spices zirengere nka cooking oil naki just nenkore yakare erumuru nyanya n'urutunguru full stop ebyasigara tuje hise byo kurya umuntu akarya karo akarya kitoke akarenze hakasoda ningo twizi embere katerera bashamwe kanta hurra mukasipu kanda karonaza kameranta nihino tumukuntera tera mwako nkaje inyama ikarangire yaberye nyama ibonire urunyanya n'urutunguru ndukora supu nane kishaje kiriya akaro katambura kagenda karukuri mwenyene kagenda karafite umwami Gerard Kato twakwakira kurekana ningushaba ngwene takashira ha kwabure mnyeto kuyakwasa kutandika banzo tereze background yawe yuwe ukija wakitandikira hi wakiteka ryari okaboyine emyaka ki wamara mubwire buri kwingana ki kwegamba turebe ngumuntu wasa kuruga somewhere ushifting ngo hike somewhere tubone twabure mnyeto yitu that background ninteka ngo chirotechi kikaba kintu mu kumara bwire buri ngo munonga yego nkakura turi yabojo binjumuka so mawitwe taragizire ngo abana babojo tubarateke so the first born nakora ninteka okuteka nakwegera mawe yego mawe no mukaza ari kumanya kuteka je narongo so kuteka haro narongo ninteka tega ngo nesha heja ryo nandeba nashangwa hinarongo narongo owitu ni kashenshero muri Mutoma district okay then the dad tata na warho
haho emyaka 2 tumusigwire we mukama muhumuzeje yego konka we narongoro so wakura first born nakura first born turi abarongo kubazi yo kato yes mwe muri n'abana bakura tankabana batanu nabo n'abasigaza katonda atchare tatutine bishoboka tuteshera oyireho mama wenga oyireho eco yabagiro mu conference yaba akaba mu kazi wo muhinji kandi wo mushubuze mu butare banje manyisa ngo amazoga go butare tukatunya guteka kandi kwetekera mbrire so eco ninteka teka munayigo guteka wayiga no kusobura n'uburoni manya gukora umurimo gwo no kwate n'uburoba no kubwera no kubushekura bano kubusa mbrire nahindu kukorera aha nayegere kwegesa abana okusa nkagura ingari na okwera okusa hati nangwa mengutu zero zikijana zho konka abindu kukozesa abana bindu kutura nabo abindu kwegesa bona nabamanya kwera obwera obushungura uri hamwe n'icyo yamama abantu abindu nabone bacumanya ngo eco nchegise kandi nimakukikora so narongo yabegesa narongo yangesa atyo kuna heza naturu mu community yabirimo abanyadini abanyadini aba brother n'aba father so natura nabo kandi abantu abo bamanya kwegesa mirumejo bajinyegesa bayongera kuchatira bayongera kunyegesa kandi nango go mu rurengo rwahiguru akababona abantu bateka binje no bakora binje nebe nabentara kumanya ubukora iyo myaka nkenga yo mukira ko mu secondary na post secondary levels mbenu ukuzo mu mogu nkatandika umubire bwa covid nkabanye ne duka 2020 yes covid kuyizire abantu bagaruka mu byaro amaduka bagacinga batako basa kucinga byo kurya so umutima gwanje gwajya ngo option yo ine kora oyine kushubura ekintu eki government erayikiriza nashanga ngo kibaye batakingire umurye byo hakaharume byo kurya kandi ubuteka no kumanya naro kutegesa amaduka bagacinga hatana kora joint yanje ejo natandikiraho nareba mu gice nabe ni basi before nkabanye ne duka konka ko bakingira amaduka nareba naza kubona nashara mu kurunda ikinde cyo kongera yes mbwenu aho process wija watandika na shiringi zingahe ko ine muje ninga zikweta disachanga sente nkabanta zine abo kuba covid kuyizire kuyahirize kutungiga mu myezi nkejo nkebiresha twena umuntu waza kugira kiteka teko umwe ntahine eshaka kunyigisiriza amaduka bagakingire kanye neho miliyoni nk'ibiri yego zinabenyeneho kashi zo kutandikiza ho nkembuzi no kugura ibindi utensils zo kukozesa emeza eseferiya eswani intebe zo kushtanza abantu nkebyo nenyanya so natandika antyo katandika nembuze karugaha iyo namaramba embuze ngiye sekeriye moya ya 15 okutina okutina nechituru kwabura abantu kitwabura iminyeto watina toru kukora wagira ubwoba toru kukora wagira shuwati nija kujikara mu ngo kubanza abantu bagiye bajimare nkabanyine banywani banje binaterire kandi ikindi nkabara nashanga umwanya ugwambarara kaba haratarmu joints zembuzi abindi bakano badiringira side ya poka cyogere ko hate kiroto cyangira ngo iyo noteka teka abanyambarara abanyankore aha wenci batine mbuzi zitakanyire kandi kunagambire ho nabace banywani banje bandira ngo you start ntuza supporting so ukora ushuwa musarite nakwija mujuruzo nakwija natandike nabantu nka 30 makumyana hina binabenterira amasomo kubizire bashanga umurumo nabire ndinka gutwiremo by the first day bashanga gutekana inkumanya course ni already yes natandika ku rugege izoba ningira habwe mbabaza ruhanga wahinahika so business idea ikarugera abo kugira ngo covid kija then bacinga umurumo nabire ninkora narundo alternative konki bagabro ino idea nagabwa nabire ninkumanya none nabenda ku practice ngire so hata horiyo mu myaka nke ubu no mwaka wa mushanju cause 2020 2026 this is the 7th year I get you right kurekana nyana ngweno hati otushanjurure turebe hine ondijo muntu nkaharabaju owabandaze kwebuzaho ukagira uti
eche kintu nichobasa kuba nchikora ninga tichakora nge it was your idea from there and then oyire hecho wija wateka tekota izina iryo irahete kintu eki tobona uteka teka mutiza kukwata nka business oku umuntu ukubasa kugira ikiroto abo kuba buri umuntu umunsi no banza oye planningira nabaza kwebuza abandi no bebuza aho wabonye idea yo ine umutwe gwawe nyowe kagamba ho nabanywana banje abe nabene intura nabo umushweke umukateta hindu gukorera kutwabintu ushobora hamwe twena kubwabe bubo mwebazi yo ninga twabona kire tuganiraho iwe kan tureba business age bagicinga abamwe n'aba transport imotoka tuziri kugenda abamwe bina amabara ibara zikingire ahabwo burwiro bwa covid-19 so kunaganira naganiraho kunabagambire ba abantu emirunde mingi titeka ngo bakusupportinga ngo go ahead nikwe beragende konkana niyo noteka kwesigira mwaka we ukagera ko wayobarara nabakubarara abandi niyo noteka kwebarara konka niyo nindeka teka ngo ekaba chance yo kugira ngo umucucweke kinabindu nambarara yona joint zembuzi bestakakanyiri myaka nkejo kandi abantu barakwende mbuzi konkana ngira ngo bundi tine binja baye bacugukire kumanya ngo abantu kan betago buherezo kandi kabutaro so nindeka ngo batuza my luck ubundi hangana agera kwiyakugura rishogera koreki kandi ureba wacikora kandi ubundi cyakora byo hatoriya hambiza TV West amina koreka izina idea yizina oku rikora Uncle Kato. My name is Kato. Yeah. So kakura naturally nukundo bukuru. So mbwenu na nabinji banyeta ankomu kache ahinabe ni ndugo witwa Shenjero kuna shire na yenda kantu kagufu. So nkaburije umuntu ko kubasa kureba kantu kacoka kateka so nukwe naronzire ntizi nakuruka haryange namanya ngo nagira ngo anko unabenshira umuto abantu bundi bakateka ngo nkuziremo kandi ninkora ibyabakuzire so na gendera haryecho kandi nanjye nagezeho kuranga nakora ibyaba ibishikire kandi ibyabakuzire. Why did you choose Katete? Katete niyo nabe ninshura niyo nabe nyine duka abo kuba Katete n'umwanya ugwizire busya kandi gwine population. Yeah, true. So Katete twine population namazima itown kunu ya population nekiraho konkani to Katete twine population. Katete is a big suburb aho umuntu rwasa kuteka business ukakorera. So ahari population kandi business y'ibyo kuriya wabo gikozirege umuntu uteka kutunga clients ninga customer. Tukugendera gambo kwa kwasa kweremye to kuya kwasa kwetandikira hemirimo nkabe nyena ngomanye entasia yitu omukoro murumogo abo kuba twaturi hantu buga umuntu nafutanitire duka ushanga kabuta kora kupima no ufuna ho shiringi 2 ngo ekishikari nkeji no ufuna ho shiringi 5 manyachi ufuna ogwo murumo oyizire wagushangota for example omurumo ogwo byo kuriya no murumo murungi watanchira mbuze mu kiri yaryemwe ninga wayiyongereye mbone biwe murungi hatne nimbaga mbuzi ina 5 yes kugira amazo bwabagare na mnonga mu weekend nibwo tugira tujimaraho nyameje abantu bagire bajimaraho mwe tugisavingira aha izindi ne take aways nyingi yes mutawuno batera amasumu bakwenda mucomo kuruga kandi twine enkore yitu tutandiko mukasheshe bayishaha unaza kwijaha nasiga nabaga nasiga na directing abana so bayishahina itonto batwine mucomo komentanda nakweshengereza no shamye mbenda kizire echo nyabo nachikora kanisa ninja kuchikora so ito bayishahina nkuko mission yanje nkuko vision yitu twabenturanze kugira ngo tube the leading producer of the best goat's meat in Mbarara nangwana no mu Uganda yona abo kuba twine nabantu barakutumanya nabambiza bakuzaza kungiri aha basi nabatuterera tubakorera orders zabo basanga ombasipaka amhanda akubece barakwenda abantu bacimanya inyame yibarukurya nabajimanya so itwe ka advantage akitu no kuja muntu cera munonga so tukobantukanya ntukora eshaha ezo kuruga shahina zo mukasheshe twatandikire gushohoza muco mpaka shaha nkina itazecho yes tinga yicereza kwikokwe kandi naba customer banje bacimanyirira ngo
uwanje warenga shahina tukubona nyama abantu batutandikire kare kandi nteka kwereza abana time yo kurestinga yego ngabona bakacera cyane nabo mabine kucera so no yine kuhereza uka time ko kurestinga hati no employing abantu nkabanga isofa is ka today ni nabana 16 katonda wange so konka inyuma ho tubine ho embera no jumanya kwize kwaba mu tawune kwagera mbiti konka ni trade order ya trade order yo nanta kwenda government yo abatahira so ikatahira nabatahira abandi niyo no affected ya true yo no bakabata kutahirira nanye bangarro mu cyaro nyabe nayija kurya nimba nacenderaho yes so mweno kututwire n'abakozi 20 ngahati season y'amatungo umbiro bwa burije kecera kuboko rwakati yo kwa kana kwa katano no kwa mwenda yego nga season mu Uganda izindi ntumanya ngwejo ka season ka sento munde mkakarumu habwe bihingwe bwana bwa produced nebindi okay so shiretera twagira abakozi binjogo tabantu betaga mu. Thank you very much Gerard Kato wa Anko Kato Chomo point omarkatete no wetu inaha kandi yija kututerishija kutuinspiringa na no kutoreka umunyeto ko wakubasa kutandikaho umurimo ukabahurire ukaba umushije w'umuntu bwazara kwitanira icyo nye nacongera now nikushabangu orebo mishoge mnyeto eji oboreke okuba kubasa kwitandikiraho emirimo batandike bata bagire karejeta n'ibindi ngo korko bitekateka nko umuntu atandikira uko kandi wahika hataho wahika nabani nyenda ngo tubanze turebe eminyeto tugikategorizinge umuringogo eminyeto nakwenzire ngo tugambe nabo first of all umunyeto no nyoni ntekateka ngo umunyeto nogo umuntu uwashire imyaka 18 kubogwe nayaba adult kandi kwika ha myaka 30 konkana nyenda ngo twahuremo turebe tubaze tuhimwa abana bishomero abatari mu ishomero abo kubatwa nahereza message ninga batunga message aba munoza kushamuna abo twabenkareginga kuza gukora kandi bakinyo bashoma so abasa kucibika bije bakirebe bakore nyenzi yes konka message ubwo yari aha minyeto ukutanduka gukora tinkwenzere ngo abazire bagire ngo wa inspiring munongo bunda abana kurwo mushomero bakaza kugira ki bakaza gukora konka abana nawe fizo kukantu bakujiha kwa ari yo mucumuro agira kuyakora agira kuyaronda na dena yongerera aha kafizi I think it causes no nacho cyaba kitine shonga buzima nacho ntubasa kugenda necho mwenu nyoboni imbanza nyenkarejinga nimbanza kwabura eminyeto enamba yo kubanza nubetaga okwego murumo to kutandika murumo ugutara kumanya emirumo erhominji umumbereza hati ubane mu ndembo zitu ubane myanya yitu neyetagamu okwegamu nico rukurebera nabo kuba bashomera nabo kurga yishomero noteka kuba kugira noteka kuzo mu industrial training no yetaga orientation tokayi mukaho murundu gumwe ikintu takachikora hoga ukagira utinyona chikora so noteka kuza ahi bari kuchikorera okiciriza ukahereza yo time yawe ukahereza yo ubwenge bwawe ukaba focus touch into cyo kugira ki ico kwenda then ukachito mu mutima ukacheka ntabwo kuba burumbu umugona no wako gushomerota no gwetaga gumanya the practical part kandi emirunde minjo mu Uganda icyo nico kiremera abantu umuntu nagenda zo mwishomera yige kintu aceza wayija namangwe byayiga byagera bita byahwa byamara so ni mpabura mbanza kwabure minyeto omurumogwe no wabo gushomere na gwaba guryo gw'emikono na gwaba guri uguwahurira wateka teko mu kiroto cyawe genda ronda ahiguri wa Anko Kato nko wa Anko Kato nyowe nyine abana binja binashohwiza abana binagamba bikumi na mukaga nobundi mbabara 20 konkora kweza ushanga ubundi yaza nkahi yazo mukindi undijo yije we yakopa yo juice agenda kora juice wakopa soda agenda kora kadipo wakopa abenyama abasigazi nubagenda ushanga abantu babitanira munonga nango mwe bampenda kubiba ubungu banaheza traininga bizaba mwiba kumutwara a joints zindi so no yetagwa kuranga wayego murumo okugumanyaje okagwintanarizing the practical part of the job you want. That is one. Echa kabiri
no kugumisiriza aha wenshonga umurimo w'abantu gutandika nugubana gwetaga okugumisiriza sente niziba zitakabaho capital yo kubana ukozesa neberinche nobundi noshanga uriyo no yegera w'abandi konko mu mugori ubwo no gwega ushanga umwana we na kimweba ayenda kumanya kandi uriya kwaine Rolls Royce izinkurana bagamba uriya kuyara undije kuyara akakuvuga epichi undije kuyara akagura kaporoti hatoshanga byamaramu abana babura kwishikiriza je kibakubende bende kiroto cyabo cyo murumo barakagurikeza yes ekindi cya kashatu umurumeji y'abana bashimye kubana bega kandi abana bakora no kwerumya bakaraga no kweshasha bakerekereza amashemererwa genseji agakorahuka kitwetangwe ni sacrifice yes ahabo kuba umurumeji ituriyo ntwega ituriyo tutandika y'abana bine kutandikiraho nebetara mu byinshi esente nizo bazakarakakanya noteka kurera ngo wagumisiriza sehaso warera ibintu byo kuraka kushemererwa kuraka kurara mabara kuraka kuza byinji nkebye byinshi ibyamashani gensi ukaza mu by'ubushambani so ebyo ni kashi najya ngo obutarahuka kandi naje Jackson naringesereza yes okay nshira kugambira eminyeto akubanyo nshira kubabona nabanywana banje bona nshira ko bembeze ibintu bishatu mbitami ngo munyugutazi ishatu umunyugutemwe rumwe ibintu bishatu the head the heart and the hand umuntu wakwata ubwonko bwawe ukabuteka ikintu ukihira mu mutima no mutima murunje kutari kugira ngo wakiza moto bunye n'ubwonko ninye ndukusinga abandi akuba ibintu bibona byo byetaga mu uruhangana neshara kandi ukakiteka mu mikono yawe the hands on the physical part of your job ntekateka ngo umuntu nobasa kusingura aha buri mu mugona akubatona turakore mu rumugumwe hariho rije kuba nakora washing bay ubijoro y'umusigazi muto waza washing bay hatankito anko kato twine yo washing bay wije waza washing bay jeza ho jege waba kubaka nabe bano manyango yisho nco cyagira ki cyo cyakoreta konka wijoro kanabe kandi ukazarabaza ukaza kurenga cards hati nikiba cyagira ki cyayanga ekindi kuchira kugitaho ni discipline habo kuba eminyeto wabo tine discipline tukabasa kusurvivinga habo kuba imbereje gumire umuntu ya leta motoka yagitekaha iri mu buntu buce bukuchira kuterana ahamirumo harimo furashi umwana yihamuka furashi haba haro tunushu tunagira hansaho ninga dashboard twashiringe nkumibiri ushanga kandi tukarukwinga nabusha kabana ko karetera umwana yarugankahi yarugahamuramo hato umwana yatandika umurumo yagwega konkori yo no rwana ushanga bari no bakweta umwana kuyihamuki ka flash hato umurumo gwagera guta gwafa kibani kimanyisa ngo nanye wansisira tinkayikiriza umurumo no gwagera guta ubundi wabura umusya abandi abakuru bari umba kwegeza you chase him immediately so hato gwe nayarimwe no butakakora nawe so mbwenu akantu ka discipline kari important munonga ninjira kuhabura abazire kugira ngo ogwe no muco yo gushimira kutandikira umuka tenagira ngo abagwi n'abazire no bagwe begise konka mbwe n'abazire twongere charity begins at home like it is always said nkizina ryawe so mbwenu nyo ninjira ngo abazire stakeholders beminyeto harimo abazire harimo government harimo church harimo nitwe abahuza abandi the community yes community twena akubimenyeto ne yitu n'abana bitu barumuna bitu twine kureba ngo twabombeka tukabasa kutunga Uganda ya nyenchaka. Thank you very much twine Uncle Kato Gerard okurugomora katete wa Uncle Kato Muchomo Point yes kandi arumuna twereka nyeta yo akubasa kutandikira okubasa kugira ngo base kugira karuma ko akubasa gukora ikakubasa kugaruza banza oze orukukora yes utirebe na misho gawe you can even volunteer oze yohwere konko chege
aha obitemu okugumisiriza aha obitemu discipline aha obitemu patience kugumisiriza na nebindi yes madam uburije kubahurire twaza kumuroka cyo umjenyi witu ugarakanza kwantongera kwatira turi kumarira omurebe witu wa program ya Sisimuka twaza kumuraho kace okugaruka aha umwami Gerard Kato naija kuba nayongera okutuhenderera ahashwata nemermo abo abantu bitu abato ningashi emyeto njere cyo butun charity umuhereza katumure nitugaruka Uganda's hottest World Cup betting reality TV show, World Cup Bang 26 on Star Time. Team captains Nina Rose, Madrat and Chico, Dax Cattell and Shalom 256 will battle each other in World Cup betting. Teaming with experts Shuaman Segawa, Frank Ntambi, Tamale Faizo and Sportsmaster Timo. Get betting tips, World Cup updates, fun and celeb charm you can't afford to miss. Airing every Friday at 4 p.m. Visit BankBet to register, fill in Star Times as your promo code to become stakeholder. Share the jackpot and enjoy free spin to win iPhone 17 Pro. World Cup Bang 26 powered by BankBet. Bet responsibly. BankBet is licensed and regulated by the National Lottery Gaming Board. Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. All right ladies and gentlemen, ni mugamba chikani mbatangira program chamukana sente Razak Banks the truck drive from Vugiwe Pango ni mbana ragaramu every single Sunday wari bazaba shaisha tunechweka otimayangu akasente nikabaka ragaramu. I'm telling you, let us call that number tumurebe omuhanguzi witu werizoba owemitwaro 50. You could also be a lucky winner. Just go into your phone. Katerebo omuhanguzi witu werizoba. Hello. Yes, hello. Asibo tasebo. Amazina ganje ni banyetero Razak Banks MC the truck driver kuluga aha TV Westy. Joni kureba live. Oriono ndeba live. Yego. Nubakwetoha. John Bosco Nyakizi Kakoba. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba. Yes sir. John Bosco Kuruganyakizi Kakoba okazana chamukana sente. Bazima nazana rizo mkachete. Ninyenda kumanyisa ngo niwe muhanguzi witu owe mitwaro 50 shaheji. Message wajirebire. Kare. Yaragaramu. Wandi amasomero kantakura feeling. Mweno tarindaho terasta bibira 38 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwahati akarone kagambwaho buri hamwe. Nehinda tabaraka emyano ito mukahumura konjera cyo butungi charity turi tutambuza program ya Sisimuka kandi inkwisiyo ngaba Swift Initiatives Limited batretiro mworeko umurimo rwambarra umchayi kacheka kutandukana ibirabiro na mukaga byo kwa mukaga pake ibiro 5 byo kwa mushanju kandi namba zabo nzizo zaratamikuronja ha TV yawe zikopore wanda kutora yo modara ogambe nabo kandi binde byikushiraho ibintagamba nabyo no babuza konke kindi kumanya okutahamu
ashirengera kuma umwana muto kandi umuntu mukuru yakomibira akire katira ka umwami Kato Gerard wa Uncle Kato Muchomo Point omurakatete aho naye yamakwija kuza tutakarujira habayi da unota ku commentanda. I know the place, then I get to tell people more about it. Abarambuga nabo kwambarango nabankwine. Twatire turebe ku eminyeto yakubasa kwetandikiraho emirimo itwatandikira niroweza kutujoininga. Beto nchirze nkabenye na mutere yetochi no bogamba ngo batandike emirimo. They are not starting them. Nubakwereka ngo no interest. Could there be like nkebizubu ibyo kubasa kwa nora n'eminyeto yitu ibya kubasa kwa mbateganisa okugira ngo bahikaha kwetandikira hemermo ibwo akwena ngo tere mutochi oboreke no kubarabirjemu then abanyuma tukahendera program eji meno mutabikana sa program eji ningamba nkomuzire because nyine abana ngamba nkomunya Uganda twiraha kandi nkomuntu atwire na ranzia umumbera ziri yo mu ihanga ryitu no mu rurembo rw'itoro eminyeteji obwiro bunamara ndukora nabo ubuntuire nabo binemwe bintu binje bazibire kutandika nangwa ne bazibire gukora ahubwo kuba nubwo mu rumuguruho uri atakwenda gukora nubwo yagize ro wamuyamba takozere hazo mbintu ebi hariho bimwe bintu kwenda kutangarizaho eminyeto nangwa n'abandi stakeholders abarukubasa kuhabure eminyeto bakabana bamanya ubuzubahi burukuruga nayo burukuretero numwija kunsasira ngambe aha bintu umuringo gubirumu cyo kubanza ni misuse ya media na social media nonga nagamba kagamba misuse no nyenda kubahereza cyo kureberaho muzire wano basa kutunga access Yesu mu mwana wawe tinko marayani cicirizwa konka wano basa kugitunga zanko musumwejo rebe ebirumu no biza kushanga umusumwejo hatine kintu cyurumu cyone cyo constructive cyo kubasa kuyamba umwana wako ebintu ebirumu nibiriye bindi ni pornography ni katemba zonke zitakugira ki zitakuyamba so kandi umusumwejo naza mu 4 hours azamashuta mahasumuye akoreka munaza kumaraho izoba ryona rankahi business harho television ejini nyendangu abazire tumonitoringa abana bito bwiro bakureba TV na nebo mwe bakugira ki biza kukomka no shanga aine CD za kuwatchinga zitine kakwate na namagara gomuntu ganya hata na ninchakari ariyokwe so ariyo na arebe byo ariyo muryecho ngweneje hari umucintu cona ecyarkwega no mwana wishomero lessons umusumuzuru programs ezurukombeka zirumu business ideas ziruhwa nangwa nubwire nondijo natunga call atunga message tunga information eyumugasho konka abura kujihereza time abanza yaza aumbinte bitine ki bitine time areba TikTok kana batujumira baconka areba harwa hiba kwenda ngo abantu bapurayinge batunge knowledge batunga umurumo batunge ki konka yareba notejo tiyaje followinga tiyaje ha time okay hatuwe yaza umubiri yebinde binkuteka ngo nyowe bintu kumanya katurweto ruhuzi nko kuwakigamba so echo ne kintu ekindu kushaba ngwe minyeto bahindure bege babye sasire bimwe batandise ekiri kutuyamba ekiri kubayamba n'ekitara kubayamba yebare enshonga ndijo yindi kwenda kugambaho ebizibu bitahirire minyeto yitu harimu drugs ibitokoza bwonko tandikira aha njayi na namarwa mabi ubundi baragatandika mu kasheshe batakozire harimu amirungi barya akashaka twarita mawabaye hariho ubuntu bari kuteka umukanwa ku ansi yo rimi kuba miraji mijaji nimbaso butabi shoboraje konka ndabirebireho tubimanya ngo iminyeto nibagera bata kandi niho bazitire so mbwenu nishaba abarebe ba TV TV Western covering abantu abakuru urunyakitara rwona mu manyengo ejo neshonga nkuru eriyo neita iminyeto yitu
miliyoni itaka ihanga yitu hakaba tibine bwiri bokora ebishikire bari mu kuronda ebyo kandi nabyo kuba kubiriye byazo mu mitwe yabo dubasisire miteka tekere dubacyankaranya dibihamuramwa umwe yabari umwana w'ishomero dumworeka ngo hate byo kushoma tube kwetagisa wabari yahamurumu biriya no shahino ku speeding obwonko ayoreka ngo hatogo yagoheza ataka gukozere so mbwenu ebine bintu ebindu kushaba stakeholders twe no muhanga tubase kuhere minyeto bobonko munyeto wakubasa kurura umurango ugo ayihwe abo kwa bena amanyango echarum chifire kandi kigwerire kimwe ihanga ryituru kucetaga wewe nkanko muntu uwanyincha gareta kucetaga nonza tunyona nashita miraka kora kanje atano bakunyetera sente tinkwije nikwe bari kutugambira yego abana bitutwire nabo nito ntubagana uri tumwana ari umukozi tuza kushangoshango muzengo gwagizire ki agwine tugezaho kanyo wango kato bibintu bibarakoze sebyo aha ubona kumanya ngo nokoze sa drugs ezo kandi nibinuka I know hato ine customers bija kuri ibyo kurya kandi umuntu yaresa so icuti kikabasa so itwabo twabasa kugira ki tubasa kuturana hatogwe taritandika wo murima ko atiyaza nabagwegera ware mwahi bagwegera kandi hatiyo wija wagwega nkahi wagumanyota so mbwenu ebintu ebyo nibiretera abana baragahamurama byabasisire mitwe abamwe biyamwe ndware zindi biyamwe kugwira ariyo mwana muto abana batunga ibizibu nkebyo ushanga ariyo na rushinga kuzo mucyatagizire ki byo byonkane byende sente n'izindi tazine ahendera gire no mukwiba kureba ngo yatandika kurunda ki sente zo kutunga ibintu ebyo so mbwenu ni piga stakeholders bona twena umurango ugu umunyetora wahurira wareba program eji ayirwaneho umuziro wareba program eji arwane aha mwana we community church twene bintu byo tubijumirira na government abo kuba umunyeto niyo Uganda ya nchakare kandi niwe muzire wa nchakare niwe president wa nchakare ukwiye atumwe mukato okutandika okwemeramo ibuka hirgo ko ine hakaduka business was there so miliyoni ibizagabazira somewhere izini nyesika ngo kawo izinvestingire okota kwenda kwiruka guza kombeka kugera choro ndibyo bino kawa bitireyo hatu wo munyetaka sente na Jackie hankahi ayiyata kureba ngo yabona ka sente akarije kutandikisa then agwanyuma tubomba bombe tuhendere nyo habwanje n'intekateka ngo umuntu wena yaza kutandika umurumo ngo kunakugambira no tandika kake no kusevinga kandi kusevinga no kurwo mukora ngoro wa ango gato cyabaho ukayija kashi nakugambira ngo nyina abakozi kumna mukaga cyabaho nahandi ho nantubareba problem yeminyeto minji tubabuzereho kuza ubu recent mbe ni ndonda abakozi konka no mureta yahika hakoreka ngo kuzabashaha munana yenda kora barabamo so umukozi wena umunyeto wena hari yayego kugumisereza akego gukora karamo kake n'abazira bamwe bahereza abane mirumo true some parents do babahereza umurumo wo kugira ki kongo muzire yakwereza kutandikira akarebota utari serious n'ubutine cyo uragire ki umwana rana kwimukasha yitano babo kugira nyina no bamuhira umurumo so emenyete jo wija wahikira aha wa chapati yes kora umurumo gwawe waba wahikira stage tuzine amapichi tugine ntwenda bo gavuga konka nanda kwaraheze kujivuga zakashamjanju aze koronda akakora nimbasa kugambira urukarara rw'abantu urweminyeto abaremerwe kuvuga pichi kandi abanda bo kuzivuga barumba dira bata nabazivuga umuntu utari kuvuga pichi akareberera family yukagira ngo nozo avuge pichi ubure kwereberera ngo muntu aho nyoni mbata kwishiraza so okukora nukwe kugizire kuta ako kacaka rugende emirimo na nerho nabamwe barakwenda kugira ki barakwenda kugikora so uwatandukana na kake nugumisiriza titeka nguburiyo mabaye nezo kandi titeka nguburiyo makorecho ngo sho mudara gwa chapati ngutandikishwa esente zo kutandukana hardware babu business ndi PhD holder ndi degree holder uriyo nungambira gwa chapati hone no tambora munonga mazimo mwa mukato madamu mutebekana sana mushabango wikirize nanye nshomireho okay ukugira ngo nkwiso muhoro nintemenyama
Nasa kubashomere bya senior 6 mbeshati kan waho. Bana. Nindenga waho. Yes. So konka nka sharamuna jantu ubuna kunzura mu mugwanje reka mbe nubwo nagira ki mbe nubwo nakora cyaba kiri eco kwata entebe nkajozi ngo customer wanje ashutameho eco tinkine muki tashina mbuzo mbeno mbintu ecindani ndangu ndukwiroro kuhendera ningashe kindize kuhendera naco no butaga ya mirongo ntabwo kuhendera ngo kwakigamba umusiyite ya Uganda nemberereho wagira ngo gayo mu rumoguruho ngo ine degree to kubasa kwiza hariyo ukazo mu central ukagura fruits ukabona aka point ukatekaho aka freezer no tutucyo tundu kureba ukaguza juice ejo yenkumi 22 aho uri ho mutwaro ukihetano ukasya miliyoni ukabasa kutandika cyo kugira ki cyo rukwenda nyo habwanje nimba ndeba ngo umuntu ariyo nagira ki ariyo nambi to kubasa kutandikana na miliyoni 10 kandi zo tagizire ki ezo takakorira wabo zini wero konka wabo tazini ikiriza utandike tubina abana abahereze kushoma bakamara degree zabo akija akabaje bikire akabanza yavuga boda akabona mu capital era amuretere na nesente zo kutwara umurumo akabona na harashutame kukorera social capital akabato kugumana ushitama hantu utine na sati yo kushwara noteka gukora umurumo muce gukwihe yo mpora urunde ukora manye ukora anywane kwenda ngo ni ubuno bwetandikiro ubase kureba ngo ni wahasora ingo mu Uganda iki bari binanga umwami Gerard Ekaramu kujunda cyane cyo kubanza aho kwizera no gishanga icya kabiri tandukana kake werera cyangwa icya kashatu patience discipline respect n'ibindi byona yabigamba ite twahenderera abo kwani ndabitsitsina yatera kodi konka twatungomisha muhango okutunga umwami kato wa kato mchomo point okurwa mu katete okubasa kutwangura mu umushonga iskwata nemyeto okutandikaho emermo twaza kumurekura agenda ze kusavinga aba customers be ngo kucemerire nanye ninde yakorana namukora atabo kwanywa naheza twakwakira bitsinsino nabase kuzana party program kiri yasisimuka otakarwa